Ibizo lesibongo. Theki Mpofu. Ngicela ukuthi uyicandidate yangaphi njalo ukhetho ulubona lumi njani njalo yiliphi ibandla lemeleyo. Mina ngicandidate yakulokhuze Lower South and ngimelele iZDU and for the time being hayi ngani kusathule kusamnandi. This is what we expected ukuthi kube mnandi kuzihambele kuthule kunjalo ekuseni lokho. Umkhankaso wona ubunjani? Umkhankaso wona angeke ngitsho much but yonke into mbona ngazanisi lama challenges ezimali nje kuphela. Iyi problem ekade silayithu to a proper lokhuze. Impumela yekhetho yona likhangeleleni. Impumela yekhetho yona vele ukukhuluma iqiniso ngathi into esingazikhangelela kakhulu ukuthi nje kube lokuthula. Yikho sebe-expectayo and ngendlela okuyikho khona umaphethelo akho kuziphelele kunjalo and umuntu kumele accept ukuthi yonke into yilamaphethelo kulokho zen. There's a result.